Isto tako neke stvari me smetaju, Marko. Recimo, bilo u lokalu mom, nedjelja, krcat lokal, po mene u Viražu. I sad iz ovog jednog stola u kutu, kad uđeš u lokal, pa s lijeve strane odmah, ej, krok up, dođi, krok up. Ne, nećeš niče, to sad pravim lud, razumiješ? Želi smrtnu presudu. Slušaj, a tlak mi na 900. Pa normalno. Marko, tlak mi na, to nije način, Marko, to nije način. Ej, ja pogledam, krok up, dođi malo. Zove me ko psa, pazi, Marko, to je kao prvo nekulturno. To se tako ne radi. Nemoj to raditi, ja ga opet iznoram. Ej, dođi. Ja dođem do njega, da ti nešto... Rekao, vidi momak, rekao, Slušaj me sad. Sad ćeš naučiti jednu lekciju važnu. Sve u životu ima svoju cijenu. Rekao, sve u životu ima svoju cijenu. Sve ima svoju cijenu. Tako je cijeno mangupstva ima. Sad si htio glumiti mangupa pred svojim prijateljima, to ima svoju cijenu. Sad te uhvati za kosu, slato ti otvorim pola lice cipelarim. Ja to neću napraviti. Jer to nije moj nivo. Ali to bi ti mogla biti cijena. Pa kako ti nije sramota da me tako zaoživaš kao da smo megalodone pecali po privlaci?